Odi lobi brada nanga sa a Deywortu tide tu de roko 21 ina mu yuli fu ayari 2026 como to na Yesaya e de marki 6:76 a pisti marki ti prisiri nanga Jerusalem breiti nanga alamala di lobeng alamala di be fiesari jeng prisiri tru nanga Pispe mulher como to na como po na bomboscopo. Lek fa Lucas schreef en gewi e de markiti na negi a pisti marki 36. Jezus door cross be fu Jerusalem pe ame musaka a olijfbergi. Dan bigi grupus ma di be tekleri fe bigi prisiri. De preso gado na nga tranga steng fu ala bigi sani san dembeshi. Teso para dende Deywortu me vin suman bundi nanga bogo God bless.